Ushobora nawe kuba waribajije byinshi ku mukino njyarugamba dusanzwe tuzi nka Kung Fu, aho ushobora kuba waribajije ibibazo byinshi. Ese waturutse he? Wazanywe nande? Waje igihe ki? Wageze mu Rwanda gute? Hano ni ku Ikibazo TV, mbahaye ikaze. Hano umuntu ushyirwa mu majwi kenshi cyane uvuga yuko yaba yaravumbuye umukino wa Kung Fu ni uwo tuzi nka Body Drama. Body Drama ni muntu ki? Ndagira ngo uze gukurikirana video yose, utaza kugira agace na gato kaza kugucika kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku mukino wa Kung Fu. Kung Fu ni umukino njyarugamba n'imyitozo ya siporo, aho yimakajwe cyane mu bigo bya gisirikare ndetse n'ahandi mu kwirinda ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu. Habayeho umugabo witwa Bodhidra. Uyu Bodhidra yari umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubwo yaje kuba yahamagarirwa n'inyigisho za Zen cyangwa inyigisho z'Ububuda, aza kuba yafata umwanzuro kuba yava mu gihugu cye cy'Ubuhinde akerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa, ahamagawe n'inyigisho za Zen hano mu gihugu cy'Ubushinwa izwi nka Chan Buddhism. Hano uyu Bodhidra yitwaga Bodhidra. Uyu Bodhidra akimara guhamagarwa n'inyigisho za Buddha zizwi nka Bodhidharma, uyu Bodhidra yajwije kuba yafata izina rye rya Bodhidra arihuza n'izina rya Bodhidharma, haza kuvamo inyigisho izina ryitwa Bodhidharma, isobanuye kuba yahamagarirwa n'inyigisho z'Ububuda. Uyu Bodhidra yari umuhinde ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse aza no kuba yagenda anyuze mu nzira z'imihahirane hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'Ubuhinde. Aza kuva mu gihugu cye cy'Ubuhinde yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa agiye kwigisha inyigisho z'Ububuda. Aha yaje kuba yagera mu gihugu cy'Ubushinwa, aza kuba yafata umwanzuro yerekeza mu rusengero rw'Abashaolin, aho yagiye yigisha inyigisho z'Ububuda. Hano inkuru itubwira yuko Bodhidra yaje kuba yasangana abarwayi intege nke z'umubiri bari barwariye mu rusengero rw'Abashaolin. Yaje kuba yababwira yuko kugira ngo bakomeze imyitozo ndetse no gukomeza imyitozo yo kwiga inyigisho za Zen dusanzwe tuzi nk'inyigisho z'Ububuda, bagomba kugira imbaraga z'umubiri ndetse n'ibitekerezo bihamye. Nibwo yaje kubigisha inyigisho yiswe Yin Jin Jing. Iyi ni inyigisho yabafashije cyane mu gukomeza umubiri wabo ndetse no gukomeza ubwonko ndetse no kubukontorora mu buryo bworoshye, aho yabigishije uyu mukino njyarugamba dusanzwe tuzi nka Kung Fu kugira ngo babashe kwirinda umwanzi ndetse no kwirinda bo ubwabo. Inyigisho ya Jin Jing Jing, iyi ni inyigisho yaje kuba yazanywe n'umugabo Bodhidra, dore yuko bavuga yuko ni n'aya masomo tuzi nka Theos Meditation yari yarazanywe n'uwo mugabo witwa Bodhidra. Uyu Bodhidra witwaga Bodhidra akiri mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yaje kuba yigisha izi nyigisho z'Ububuda, azamamaza igihugu cye cy'Ubuhinde ndetse ziza no kuba zafata cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu Bodhidra yabaye umushaolin mwiza kandi ugiye utandukanye mu kwirinda ndetse no kurinda ubusugire bw'Abashaolin. Si ibyo gusa, iyi nyigisho ya Kung Fu yaje kuba yashyirwa mu bitabo by'Abashaolin kugira ngo buri muntu wese abashe kwiga izi nyigisho kandi agire amagara mazima n'umubiri ukomeye. Uyu Bodhidra yaje kuba yamamaza izi nyigisho, dore yuko amateka agenda agaragaza yuko Bodhidra atari afite abigishwa benshi bigisha izi nyigisho za Zen dusanzwe tuzi nk'inyigisho z'Ububuda, ariko havuga yuko hari umugabo umwe wari ukomeye cyane wari uzi kwiga zino nyigisho za Zen, akaba umuyoboke mwiza witwa Dazuike. Uyu Dazuike yari umugabo uzi ubwenge cyane mu kwandika ndetse no gusesengura izi nyigisho za Zen. Yaje kuba yafata umwanzuro aba ari we agira umwigishwa we wa mbere ukomeye. Dazuike yaje kuba yafasha Bodhidra mu kwamamaza ndetse no gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Buddha kugira ngo buze gukwira Aziya yose. Uyu Dazuike yabaye umugabo ntagereranywa mu gufasha Bodhidra mu gukwirakwiza buno butumwa mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse biza no kuba byava mu gihugu cy'Ubushinwa bifata n'igihugu cy'Ubuyapani, biza no kuba byagera isi yose. Iyi Kung Fu yaje kuba yakwimakazwa cyane mu gihugu cy'Ubushinwa mu binyejana byinshi bigiye bitandukanye, dore yuko bavuga yuko Bodhidra yaje kuba yagera mu gihugu cy'Ubushinwa mu kinyejana cya 5. Uyu Bodhidra
Twavuga byinshi kuri uyu mukino wa Kung Fu, ariko kuva muri icyo kinyejana cya gatanu twagira ngo twibaze, ese Kung Fu yaba yaraturutse hehe? Yaba yazanywe n'uyu mugabo? Yaba yaravuye hehe? Kuki na n'ubu ngubu ikiriho kandi wumva yaravumbuwe kera? Hano hari amateka agiye akomeye kuri uyu mukino wa Kung Fu. Ubwo nk'abanyarwanda twavuga Kung Fu. Uyu Kung Fu ari bwo buhanga bukomeye n'imyitozo ya siporo n'ubumenyi njyarugamba buva mu gihugu cy'Ubushinwa. Amateka agaragaza yuko Kung Fu yatangiye igihe kinini cyane, ariko ishobora kuba yaratangiriye cyane mu gihe cy'abami ndetse no ku ngoma z'abami, aho twavuga nko mu gihe cya Shang na Zhou. Aha hari mu mwaka w'600 kugeza mu mwaka wa 256 mbere y'ivuka rya Yesu. Kung Fu yaje kuba yarakoreshwaga cyane cyane mu nyuguti ya gisirikare, aho bakoreshaga zino nyuguti ku nkota, imyambi ndetse n'amacumu. Hano mu gihe cya Shang na Zhou niyo bakoreshaga kugira ngo birinde kandi barinde n'ubusugire bw'igihugu cy'Ubushinwa. Si ibyo gusa kandi Kung Fu yaje kuba yakomeza igera mu gihe cy'Abakin ndetse n'Abahan. Iki gihe cy'Abakin ndetse n'Abahan, kuri izi ngoma y'Abakin yaje kuba yasimburwa n'Abahan, Kung Fu no yakomeje kuba yaba iy'ingenzi cyane mu bintu bya gisirikare ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu, aho iyi myitozo yaje kuba yakundwa cyane cyane n'urubyiruko, ndetse iza kuba yafata indi ntera mu myitozo ya gisirikare, dore yuko muri icyo gihe Kung Fu yabafashaga gutsinda ubundi bwami bwari bubegereye, dore yuko icyo gihe Ubushinwa ntabwo bwaterwaga ahubwo bwarateraga. Ntabwo twagarukira aho muri icyo gihe. Kung Fu yaje kuba yakomeza ijya no mu gihe cy'Abawei n'Abajin ndetse n'ingoma y'amajyepfo n'amajyaruguru. Aha hari mu mwaka wa 220, iza kuba yagera mu mwaka wa 589. Aha ngaha muri iki gihe Kung Fu ntabwo yitwaga Kung Fu nk'ibisanzwe, ahubwo Kung Fu yaje kuba yafata indi ntera, iza no kuba yagera cyane cyane mu bintu bya gisirikare, iza no gukwirakwira mu bigo byinshi bigiye bitandukanye, mu bigo byihariye, mu rusengero rw'Abashaolin. Aho ngaho twavuga haje no gushingwa n'amashuri agiye atandukanye ya Kung Fu, ndetse iza kuba yakundwa n'urubyiruko cyane cyane abahungu. Kung Fu ntabwo yagarukiye muri icyo gihe cy'Abawei n'Abajin ndetse n'ingoma y'amajyepfo n'amajyaruguru, ahubwo Kung Fu yaje no kuba yakomeza mu bundi bwami bwasimbuye izi ngoma, bwitwa Sui ndetse n'ubwami bwa Tang. Ubu bwami bwa Tang bwaje kuba bwafata ingoma ku mwaka wa 581, buza kuba bwagera mu mwaka wa 970. Iyi Kung Fu yaje kuba yaba icyamamare mu gihugu cy'Ubushinwa, iraza irakomeza ndetse iza kuba yakundwa n'abantu bagiye batandukanye. Muri icyo gihe tuvuga yuko Kung Fu yaje no kuba yakwambuka imipaka, iza no kuba yagera mu gihugu cy'Ubuyapani. Muri iki gihe cya Sui na Tang, Kung Fu yaje kuba yakwimakazwa cyane, ndetse iza no kuba yaba umuco mu gihugu cyose cy'Ubushinwa. Ntabwo twavuga yuko yaba yagarukiye muri icyo gihe cy'ubwami bw'Abasui ndetse n'Abatang, ahubwo Kung Fu yaje no kuba yakomeza ubwami bw'Abasong n'Abayuan ndetse na Ming. Aha haba hari mu mwaka wa 960 kugeza mu mwaka wa 644, aho Kung Fu yaje kuba yafata iyindi ntera mu gutera imbere k'uyu muco w'imyitozo ngororamubiri n'ubumenyi njyarugamba tuzi nka Kung Fu. Aha akenshi ubuhamya bugaragaza yuko Kung Fu yabaye ihame ry'imyitozo mu gihugu cyose cy'Ubushinwa. Aha Kung Fu ntabwo yagarukiye muri uwo mwaka gusa 960 kugeza mu mwaka wa 644 ku ngoma y'Abasong ndetse n'Abayuan ndetse n'Abaming, ahubwo Kung Fu yaje kuba yanakomeza iragenda igera mu gihe cy'Abaking mu mwaka wa 644 kugeza mu 914. Iyi Kung Fu yaje kuba yakomeza gutera imbere mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, iza kuba yashinga ibigo byinshi byigisha ubumenyi bwa Kung Fu. Kung Fu yagiye ikomera cyane, ifata indi ntera ndetse n'abantu n'urubyiruko n'abasaza n'abana barayikunda mu kwirinda ndetse no kurinda ubusugire bwabo. Kung Fu yaje kuba yakomeza kandi igira umumaro mu buzima bwinshi bugiye butandukanye bwa buri wese, aho yigishaga ibintu bya Taoist meditation, kwirinda ndetse no kurinda abandi. Aha twavuga nka meditation nawe yafataga mu kuvura indwara z'imitekerereze ndetse n'indwara z'imitsi, aho
wafataga umwanya ugakora meditation ukaba wabasha kwivura utagiye kwa muganga. Ibi byavumbuwe n'Abashinwa kuri izi ngoma biturutse mu myigire ndetse n'imyitozo myinshi igiye itandukanye ya Kung Fu. Ntabwo Kung Fu yagarukiye gusa muri iki gihe cy'Abaking, yaje no kuba yakomeza igihe yasimburwaga n'ubwami bwa Repubulika y'Ubushinwa mu mwaka w'1912 kugeza mu mwaka w'1949. Muri iki gihe Kung Fu yatangiye gukomeza ifata iyindi ntera iza no kuba yajya mu bihugu byo hanze bigiye bizengurutse igihugu cy'Ubushinwa, ndetse Kung Fu yaje kuba yaba n'umuco mu rwego rw'igihugu, iza kuba yaba umuco aho buri wese yabyukaga akora imyitozo ya siporo. Ahangaha twavuga mu kwiga amatekinike menshi agiye atandukanye nka Tai Chi, Lian Huan Quan, Zongdu, Da Hong Quan ndetse na Lian na Ubu Quan ndetse n'izindi nyigisho zitandukanye nk'amatekinike twavuga yo muri Kung Fu. Iyi Kung Fu nibwo yaje kuba yafata ubuzima gatozi neza, aho yaje kuba yakwimakazwa n'abaturage bo mu gihugu cy'Ubushinwa bose. Hano ntago yaba yaragaciye muri iki gihe gusa, ahubwo Kung Fu yaje no kuba yakomeza ku ngoma y'aba Mao Zedong. Iyi ngoma ya Mao Zedong hari mu mwaka w'1949 kugeza mu mwaka w'1976. Muri iki gihe Kung Fu yabaye igice cy'umuco n'imyitozo ngororamubiri mu gihugu cy'Ubushinwa, yabaye kimwe mu ihame ry'imyitozo muri iki gihugu cy'Ubushinwa, ndetse abantu baza kuba banayikunda ubwo yazaga kuba yagera mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ku mugabane wa Aziya y'Iburasirazuba. Muri iki gihe cya Mao Zedong ntago yagarukira Kung Fu, ahubwo Kung Fu yaje no kuba yakomeza muri iki gihe dusanzwe tuzi nka modern, iki gihe kigezweho mu gihe cya civilization. Aha Kung Fu yakomeje kuba yafata indi ntera ku isi yose, iza kuba yava ku mugabane wa Aziya iragenda ijya ku mugabane wa Amerika, igera mu birwa bigiye bitandukanye, ndetse iza no kuba yagera muri uyu mugabane wacu wa Afurika. Ahangaha Kung Fu ntabwo yagarukiye ahangaha, ahubwo yaje no kuba yagera ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'1970, aho abantu benshi bakunze umukino wa Kung Fu binyuze mu myitozo yabonekaga muri za filime zigiye zitandukanye n'amashusho atandukanye. Aha twavuga nk'abakinnyi ba Kung Fu bagiye bakundwa cyane nk'aho twakwita Jackie Chan, cyane cyane n'uwo bita Bruce Lee. Abantu baje kuba bayikunda, ndetse Kung Fu iza kuba yafata intera mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha mu mwaka w'1970 Kung Fu nibwo bavuga yuko yaba yarageze mu Rwanda. Ese Kung Fu yageze mu Rwanda ryari? Yazanywe nande ko nta Mushinwa tuzi wabaga mu Rwanda? Aha Kung Fu yaje kuba yafata intera igera muri iki gihugu cy'u Rwanda mu cya 1970, izanywe n'umuntu washyizwe mu majwi cyane bavuga yuko yaratangije umukino wa Kung Fu mu gihugu cy'u Rwanda, witwa Master Peter Mathias Munyashongore. Uyu Master Peter Mathias Munyashongore yaje kuba yageze umukino wa Kung Fu mu Rwanda mu mwaka w'1970. Uyu Peter Munyashongore yabaye umuntu wa mbere wimakaje iyi Kung Fu, arayikunda cyane, ndetse aza no kuba yava mu gihugu cyo hanze ahaturanye n'u Rwanda, aza muri iki gihugu cy'u Rwanda atangira kwigisha izi nyigisho n'imyitozo ngororamubiri bya Kung Fu. Uyu Mathias Munyashongore yaje kuba yashinga n'andi mashyirahamwe cyangwa amaklabu agiye atandukanye yo kwigisha umukino wa Kung Fu. Aha twakwibaza ati ese umukino wa Kung Fu ni hehe waba warageze bwa mbere? Ahangaha umukino wa Kung Fu waba warageze bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda muri kaminuza nkuru ishami rya Huye tuzi hariya i Butare. Ahangaha niho hambere hakiriye uyu mukino wa Kung Fu, uza kuba wakundwa n'abanyeshuri bagiye batandukanye, barayikunda ndetse baranayimakaza mu kwirinda ndetse no kwirwanaho mu bihe bikomeye. Kung Fu nuko yarageze mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka w'1970, iza kuba yakundwa n'Abanyarwanda bose, iza no kuba yashinga imizi, na n'ubu ubu Kung Fu iracyakomeje cyane. Wibazaga byinshi ku mukino wa Kung Fu, ariko ibyinshi twabateguriye hano ku Ityazo TV ni ibyo ngibyo twabateguriye. Hano ndagira ngo muzanyemerere ubutaha tuzabereke ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'amatekinike agiye yimakazwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, niyo twavuga nka Tai Chi, Lian Huan Quan, Da Hong Quan
Sia Hong Kwan ndetse n'izindi tekinike zigiye zitandukanye abanyarwanda bimakaje, kandi iyi kungufu yaje no kuba yagera mu bigo bya gisirikare, aho magingo n'ubu kungufu ikoreshwa mu myitozo ya gisirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no kurwana ku banyarwanda ndetse no kurinda umutekano w'igihugu. Nibyo twateguriye, ndagira ngo ngusabe ufate amasegonda 3 ukanda aho hasi kuri subscribe, ukande like niba izi video tuba twakoreye uba wazikunze, ukande share ndetse n'iyindi nshuti yawe ize ko yabona izi video tuba twabakoreye. Turabakunda cyane, nge mwakomeje kubana hano ku Icyazo TV. Ni Callixte Mutabazi Arindoci, ndabashimiye cyane.